MS Purnima Enterprises present Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 organized by Ipak Film Production Manipur, Film Forum Manipur gi meeting Makhada, Department of Social Welfare, Government of Manipur na sponsor Tobiduna. Let's make Manipur drug free haiba theme masida. Festival asi pangthokpada miyam punamakta chauba message ama piba Fazaba Film Semaga, Hazenbiduna Film Festival asibu mapung phahanbiu. Amadi Saruyabiu, Soidana Pung Pogatbiu. Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 asigi Best Film Award ki donor oibiriba mamangi pangthokiba festival adudasu Best Film Award ki donor oibikiba ikai khumnazaraba sir Laimayum Basanta Sarmaga unazabagi tanjaduni ahanba maktada sarbu taram nokchari sarna karamba wakhalondagi khoigi Best Film Award ki donor oibasi oibirakhibano haibado mayamda share tawbiu sir hoi haijege Ipak Film Production Manipurna organized Wiraga Haukiba Sahida Pangthokiba International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021 adu Aina Madugi Best Film Production aduda sponsor tawjikibagi maru oiba nunggi oiba wafamdi tasengna ai naha oiringaidagi ai yamna art ki lamda thawai yaujaba film lila amadi jatrawala nisingba mayamsda drama da thawai yaujadana haujari loinana hujik society gi honglakliba film hujik digital technology lakpai corruption khangde problem mayam issues mayam tholokpa sida haiba issue sing se kohannabagi amatang airba medium di film kala drama art sing na oiraga maduna miyam da message ma piraga film madu yenguraga ain tawje phattena film madu toroga adudi afabani na mataw tamin ana message ma pina nabagi oiba forum ma thidakwa matoda film gi art form se khwaidigi maru oina khalli aduga laibak thibna oiba tai manipur gi film na international arena da film gi award mayam faja film mayam puthokhrsu ngasi di laiba manipur gi social trend oiba amano oiba film se sidhare Sidaraba film ase amuk hingatalaga society da message ma pina na kanna ingonda khanjaba matamda Ipak Film Production gi team sigai ga thengnajarbuda makoina sumai tawna sumba makhalgi aikoi film festival ama tawraga Manipur gi miyam da message pi be ana haugalaiba Manipur gi film puthokchaba producer sing aduga director sing artist sing miyam si yokhatnabagi pandam da makoina linkhalakpa moi wakhalol sing aduga aiga manajarubana Ipak Film Production na puthoke na moina haibi khiba matamdugi ahanba International Manipur Short Film Festival 2021 do maduda ai mi yang changjar ai support tawje khibne aduga haiba film adu puthokna bhona budai kana chenja chongda na yaujai aduga makhoina changsil kadaba hujiki handaki 2022 go ina su puthokpi gadawa ani suba International Manipur Short Fiction Film Festival ase asta soi adum best film gi ai mana adu pijanaba thorang tawjaduga hujik Ipak Film Production Manipurna makha chatharakadaba makhoi mission sing makhan makha kaya marumgi makhoi award sing competition sing aduga sangdamnaba mayam pangkhalak pangthukrakadaba aduda ai adum support tawjakigini haiba wafum ase ai thamjari Thagachari sir nasu angang oingaidagi art ki lamasida asuki matik thawai yaubire ena takpire ado karamba film sing puthokpigre aduga film Manipuri film industry asida sargi contribution asi mate khajiktang thambiu phani khoigi Manipur gi saknaraba director producer khairakpam Biswamitra Singhaga iga yam close oina loina jari magi Millennium Force aiba magi film production film house adugi makhada my banner makhada ihan hanba I 2015 da Silence Broken haiba film amukak aina produce tawje adui matangda khoigi Manipur gi film gi award taksu changdamnabada ko best actress ki mana Jasmine na phangkhiba khujinda tum haiba film adu so aina producer ojabne adu hojik khoigi produce tawnaba khoigi lauthoknaba sem sarga leiriba pomsat na bi haiba film amasu hojik aina producer oina ai tawdi madu film du mukti puthoktre swai tawna film ahum gumba dai tawkhre duga isa se angang oing adigi laikai gi drama sangstan brahmpur kala sangam di yaujari college tamigida college gi secretary oing da international festival bhaw atai jangdam no mayam da su yauri aduga Manipur University gi da soi represent orga drama lila mayam mai sanaba mana mathum mayam ma khoi
इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल सिंग फंगजरी बेस्ट प्ले का फंगजरप अदगी इंटरनेशनल कनो फेस्टिवल अखोई कटक तो ओरिसा चले अदुगा मेन कनो द म्यांमार दसु अदुगा थाईलैंड दसु आई लीला मयाम अमा आई याउजखरे याम थवाई याउना आई कनो से आर्ट फॉर्म से एनी फॉर्म फिल्म ओइगेरा ड्रामा ओइगेरा लीला ओइगेरा मसे थवाई याउना हौजरपने असुकी मतिक हराव पोक्चै सरना मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री सिदा अचौबा कंट्रीब्यूशन अमा थौदांग अमा लौबिरंबगीदमक्ता अदो हंदकी लाकदौरिबा पांथोकदौरिबा अनिरक सुबा इंटरनेशनल मणिपुरी शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल 2022 असिगी फेस्टिवल असी पांथोक त्रिंगैगी मांगोइनना मयामदा सरगी वखलोन खजक्तंग शेयर तौबी यामना नुंगाइजै इपाक फिल्म प्रोडक्शन ना इंटरनेशनल लेवल दा मालेम गी ओइना फिल्म गी सांगदमनब तौरप्रश्न मरम ओइरकांदा हौजिक अखोइदा करी कानब पुरागे हाइबगमदा मणिपुरी फिल्म मणिपुरी लोल दा अखोई ओइबा चाउथोकचनिंगाई ओइबा प्लेटफॉर्म अमा फिल्म फेस्टिवल असना पीरे खुदम ओइन हाइबदा अखोइगी नॉट ओनली द इंडिया मालेम गी ओइना बांग्लादेश फॉरेन कंट्री दा लेबा तामख्रब मणिपुरी मयाम अदुना मणिपुर दा इपाक फिल्म प्रोडक्शन ना फिल्म गी सांगदमनब अमा तौनी हाइबदा मखोइगी सरुक का यारक्तना फिल्म प्रोडक्शन मयाम अमा पुथोकनब मखोइगी हिदानब सांगदमनब अमा मखोइगी लेबाकता मणिपुरी सो याइन खरब मयाम दु पुनसिलगा अखोइगी कंसोलिडेट यूनाइटेड मणिपुर अमगी प्लेटफॉर्म अमसु मालेम की सो याइन खरब मणिपुरी मयाम अमा पुनसिनब इपाक फिल्म प्रोडक्शन पीबी हाइब पाउजेल असे पृथ्वी मयाम सुमना खकी कहीं खत नतबा बांग्लादेश नतब अतोप यूमथंगनब लेबाक मयामदसु लेदी फिलीपींस दा ताइवान दा कोरिया दा अदुगा म्यांमार दा कइनोदा थाईलैंड दा लेरिबो मयामसु मसिगी पोसि उरब मतुंदा फिल्म पुथोरकनी मथंगी अहुम सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ददी सो याइन खरब मालेम की मफम कयादा लेरिबा मैतैगी मणिपुरी मयाम अमना मणिपुरी फिल्म पुथोकनरे हारगा अखोगी फिल्म की मीडियम दा मालेम दा लेरिबा अखोगी मणिपुरी सिंग पुनसनबगी प्लेटफॉर्म अमा तसेना इपाक फिल्म प्रोडक्शन ना पीरे हाइना आइना मसिगी चाउथोकचबसे आई पृथ्वी की मफम कयादा सो याइनरिबा मणिपुरी मयाम अमदा पीजरी लोइनना लेस मैक मणिपुर ड्रग फ्री हाइबा थीम मसी मखादा इपाक फिल्म प्रोडक्शन मणिपुर सिंबीरिबसे मसिगी यामना फजबा नुंगाइजबा एरिया अमखा कई हाइजगे हौजिक मणिपुर सरकार मरुइना वार ऑन ड्रग्स कायरगा ड्रग्स मुथनब संगसिलब इहौसदा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट मणिपुर नसु इनिशिएट तौरे हरगा मालेमदगी ड्रग मुथनब मरुइना हंदकी थीम ओइना अखोगी मणिपुरदगी ड्रगदगी निंगतबलब मणिपुर ओहनब मखोइना सिल्लिबा पांदमसे मसिना मणिपुरदगी सुंगसोइ सोइना ड्रग मुथखरने अदुगा मसिगी फिल्म फेस्टिवल असिगी मखा तारकदा मणिपुर नतब अतोप मफम कयादसु अतोप कंट्री मयामदसु अखोगी ड्रगदगी निंगतबलब पृथ्वी म ओइरनबगी ड्रीम मसु हौजिक अखोगी इपाक फिल्म प्रोडक्शन मणिपुर न पुथोकिबा हंदकी सहीगी हाइबतारे सेकेंड इंटरनेशनल मणिपुर शॉर्ट फिल्म फिक्शन फिल्म फेस्टिवल 2022 असिदा मसी सुंसोइ सोइना माइ पाकना ओहेलगनी हाइबदो थमजरी मरम मदुना अखोगी हौजिक हंदकी पांथोकदोरिबा अनिसुबा इंटरनेशनल मणिपुर शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल 2022 असिगी अइना मणिपुर की मियामदा पृथ्वी की मियामदा मणिपुरी सिंगदा अइना हाइजनिंगबदी अखोइना पांथोक जगदोरिबा इपाक फिल्म प्रोडक्शन मणिपुर की फिल्म फोरम मणिपुर की मखादा अखोइना पांथोक जगदोरिबा हुजिकी अखोइगी फिल्म फेस्टिवल असे मसी माइ पांगना पांथोकनबगीदमक्ता तोंगान तोंगानबा मणिपुर अमदि मणिपुर की मपानदा लेबिखरबा मणिपुर सिंग मयामनसु अदुगा अखोइगी फिल्म असे सिनबा मतमदा सरुक याबीबा याबीदबा अदगी कइनोदा अखोइगी मीडिया की मरम पांगसिंग पुनमकना पुनसल लेहरगा फिल्म फेस्टिवल असी मपुंग फाबा फिल्म फेस्टिवल नो हेनबियु हाइदुना नोरुंगना खुरुमजरी थागचरी सर काउबिरगनो सेकेंड इंटरनेशनल मणिपुरी शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल 2022 की अवार्ड सेरेमनी असी लागलिबा फेब्रुआरी की चैसत कुनगमाथोय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे निमित्ता इम्फाल की मरुओइबा ऑडिटोरियम अमदा पांथोकसगदौरी मयामना सरुक याबिदुना मपुंग फाहनबियु हाइदुना मयामगी मफमदा हाइजरी